وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Yang pae, sian atuh mere atuh. Tadi beuteung 8, setelah tuh hacik hayang atuh buah terbagi-bagi. Nang mau ngomong cat teh, lain adek bunuh diri. Nanti apa? Kenalan Pan. Eta HP kita disadar. Pangan Pan. Pan, ya aya WA di Komar. Naon. Ditanyain challenge tapi challenge-na bebas nah. Challenge naon? Goblok eta buah aing karek oge nang maok biung geus dibeakeun deui ku maneh. Atuh seteh 8 penting seteh lumayan. Sedikit-dikit lama-lama jadi bukit. Oh iya, challenge naon cateh? Kamu lah seteh geus ngadahar buah mah langsung cenghar, kamu lah mikir heula aing. Aha, aing boga ide. Naon? Hayu tuturkeun aing. Halo guys, kita kembali lagi di channel Marco YTB. Kita akan membuat challenge. Challenge naon? Challenge permainan kertas, gunting, batu. Skorna teh nepikeun ka 3. Tah hukumanana teh muka baju. Siap lah. Halo guys, kita sudah siap untuk membuat challenge ini. 3-0 2-0 3-0. Ternyata guys, Evan kalah. Sekarang kau buka baju. Astagfirullahaladzim. Mana naonan? Kan cek mana ditanyain challenge teh kertas, gunting, jeung batu. Tah hukumanana teh muka baju. Tuh aing oge muka baju teh. Maksud orang lain challenge nu kitu patut. Kan cek mana challenge oge bebas. Bebas teh challenge teh nu bermanfaat supaya kita penonton teh bisa neangan hal positif. Nah gimana naon challenge teh nih kadeleuh kitu buka baju nya beuteung teh mun sispek mah kembali beuteung siga aduh nya hideung. Ganti challenge ah. Oke, caranya yaitu kalian melanjutkan ayat yang saya bacakan. Nanti saya akan membacakan 3 surat. Kalian rebutan siapa yang lebih dahulu, acungkan tangan terlebih dahulu. Lalu kalian lanjutkan ayat yang saya bacakan. Hukumannya bagi yang tidak menjawab, telinganya dicapit sama jepitan itu. Oke? Kalian siap? Siap. Babak pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Tenang. Inukhrija bihi habbau wa nabata. Ya betul, 1-0. Oke, babak kedua.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Erpan? Fal yang duril insanu mimma hulik. Iya betul. Satu sama. Sekarang babak terakhir, babak ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana al huda. Erpan? Au amaro bittaqwa. Ya, betul. 2-1. Ya, dan pemenangnya adalah Erpan. Ya guys, challenge dari kami sekian. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa lagi ngaji hari ini.